4, 5, 6, 7. And we share a year or notice. When I describing a cry. But the other one, Omudin was so. Any part, 7 no. Omo asi omo no. First one here, Hamidu. 87.9 Hamidu ni nuaba kasa no pe no. Ena Yaya. Ena Shatawale. Oh. Yes. Eno my omo ICI represent. Yes, entieni. Hamidu ena Yaya. Shatawale ntuomo Chatawale no sa no matro no Chatawale ena Omar Atu ena Kakai nti osha 1 2 3 4 5 6 okay 6 ena omo aye omo yi wa haina yes mass barrier nti osha we have a Facebook page that is the situation at the moment. Nipa wo mo hwere mo nkwa no. Na ema ne bi agina ha yi. Ema ne bi a wo mo enso so adidwa wo ho. Wo so kofa wo so tomatoes ni bi ni ade a. Nti wo hwe wo mo a wo mo so gina ha wo nyina ebo mpaye. De wo mo crash nyankopon sase nyankopon. Allah enhwe na omfa ombone nche wo mo. Na ohu omomobo na onje omo enso so asumdwemti. That is that video now pictures how he see said a situation no esi etie o anope ne Hamidu ne sister edi nkomo idaya akasaya anope watch let's say so masi nti omo so behwe no ma ye wa ha na akire de no so o ma hwe na bibia so aye kama wo nti that is no so are hosemo a si ene said anope reported free ho eba enononti yes nana very 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 sad very very sad very very sad very very sad but Akoma FM 87.9 Kumasi nyame emwai me be den Jesus guys na enam the one no news I do news o call mafia obeko onko da nko arewusem ti ebusuafo e mo nyina hye de na opoman man probidie no ma me ma ayi kakra man probidie no obi asend